Mau lihat pada nabi. Asa tangan main naboton ujung nai jari-jari. Jari-jari 10 marsi kajang lagi. Molo arong pangalakkan nami do pakateon nami na umurang. Jumolo hami marsat tabi. Tua mata raja nanginata sori pada. Tarlu mobi mai tua puta mula jadi. Jala tak kasdo di totonaon o puta tuita. Asa mertutur marpatik marugum marroha. Baik damang magoda soba sobai. Kali matutu jala oras amang pandenawi mar pangi dua dobe hami akan aku somon asa ukura jai jai jemen na ukura jai japati na isa surun jala nagirgir mangalapi na bajujung-jujung pinggan di hos ni mata nyari pasa asa soba to puta mula jadi asa anggial koi gawi panukunan hami diare na ingro ai dina martingo do hami di hata ninda tua nami dina olo manukut dina na olo gawi panukunan dina olo mangihu dina na olo gawi pangihutan asa takas mai mangerbang songo si bunga jabu dito na tuata Yesus Kristus hormat mahmud sado portibion pari tahun hamuma bari na uli naik pe naik mga lihat maami lihat parorason lihat panggawian lihat tono naik masiluan namion dalam naik manupaki ulang sadarion marluga men na di tao toba manutung lomang di dulu sanggul di sound hami na poso nenggolan sirigar boru beres siat toba hai damang masih utur sanggul.
pada nami. Main pe naik marsiuluan main bersama kami. Suang somoni doh na tua-tua nami. Main damang ma jolo sinukun marga.
pasatokin dua parlami. Adong pangiduan siyan dan tua-tua siyan sektor marina asa di masa juru lelang jo sada kes kaspek do sa kes soya tu sektor marina sumbangan siyan udah nami Siregar Perumanalu mamang bapak Sirehan. Jadi panitia sa di Patarjo sa kes soya sa kes kaspek tu sektor marina biasina bapak udah Rehan Siregar. Apa panjangnya baik kamu pada mana asa dulu di sektor kota. Jadi berarti kira pemasakan atau Oke, ini masakan. Oke, di panas. Dulu tiba saya apa nasi dulu? Enggak lah, situ enggak panas, sini ya panas sama Bu ini. Siapa namanya, Bu? Bu namanya? Oh, oke, makasih. Mau lihat pada nabi, nung mali weda, panggiron nabi. Kalau yang orang ada di dari dua nama doko pada nabi, sabatis ada dalangan. Sabala nama siroh, dioleh bau panggiron nabi. Undang menjadi para langalangan. Kami akan aku semua pada nabi gudang bagi bulun nabi, bulun rural lautan karangan. Naik patinggal tangan manian hal bagali gosik, minarul lasroha ulau sadarion. Baik dalang mak, oh guru.
Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Uda Kusuma Siregar. Ya. Jadi Alaro dong Bapak Kusuma, terkait kamu ada video yang ada mereka itu di mana kalian kami mereka mulai sampai marah di belakang. Tuh jalan kamu. Asal berbeda nih, Bang. Oke, baik. Enam deh. Ya kan? Cucunya main es kan bu? Minum es. Panas ya guys. Iya panas sekali kak. Panas sekali kak. 5 kali melembas orang itu guys. Iya ya. Guys. Kelewatan guys. Kelewatan 3 kali jadi 5 kali aja ya guys. Oke guys. Gak apa-apa guys. Lanjut terus guys. Borlotung pandai-pandai berjoget guys. Iya guys. Iya dong. Kali ya guys. Mola de pati nami dison Roro kami na poso Nenggolan Siregar sian pulo bintang. Bahasa Undul, guys. Harap rohanami kami anak Capek ya, pemula guys. na adong di tempaton. Oh iya. Mangiduma kami sian bagas rohanami tuhamu na dua-dua nami asa sabi-sabi kamu jo kami anak pemuna ala si pasto kami sa natari di tempaton pangiduan ni rohanami niya asa anggiat Ipas kami sa tujuan nami dabok na niluan jupa na dalahan asa ang giat manya terlumuwi akali domat tubuh nami ito nami doho pere nami nang marumus to na nidok ni penasihat ni tungan na poso patogar asa ang giat dabok sirok ni todin. Amin. Jadi oke lah itu panggiduan doang kami. Badi hamu do hormat natuto nami itu umum amang penasihat nami ya sa pemahamu amang benar-benar dihani anak komuna partikan oke pasatay jadi mau lihat tema di kita mau lihat tema di Bungata dihamu lihat kena tuto nami luhut nama ketua sektor asal tusong kita terus lu pertuana terus lu pangkakokna kamu dari Bungata sebi-sebi dia kayak aku taruh guru dari banyak patugar di Batam dan mubah bayrota rohot anak berburu harus senubat semua itu Si Mela ulo si jadi Mel. dia kena poso di Siregar naik budi betul maju kamu oke kali sini maju kamu semua berhenti dong semua itu dia kan ketua sektor nih Bungata patugar ketua umum doa kalam nasi lagi kepangido sudah mapanitia asa disirat jo alaman na Iya, awon di sudah sudah itu. dua Nang barulah kamu mana masalah nang kamu barang suami nang barang OTP perang nang barang iya apa boleh kamu kalau suami mau bina dulu di dua tak dulu bina Oke. dua Panas sekali guys. Panas sekali guys. enggak ini umum oke ada mah Ya lah. dia Pak Kusuma dia Pak Kusuma nak nih sini kita akan dah kasih dulu panitia ulusnya Gurung-gurung bain natong. Gurung-gurung bain nih lagi live don. Agak bain natong. Agak beda bos. ya som itu som terus narupa torok ini dero amare kalau itu mas narupa mai jadi semuanya nama cara no terus merawat oke baik pandai nami Gade nak neng rumah kami natores dia ke anak dong baru nami di son neng mana bedawi nasida naro seluak nadau serta tumubat dohon nagui kalau ini mah hitiyo nasa tulus dia katanya namanya di pas nasida mula kanon tuh hutan nasida dan nami magirutan yang tuh di bata asa totong di pas harta nasida dihamu dia kanak do baru nami naro seluak nadau madalan nami dihamu magirutan yang tuh di bata
melotung ke perhatian nabi meriti godang pada bini biamu dalam nabi mani betul di bata asal tong diramati Tuhan pada nami nabi asal sumur di rukna tatu menolong nami asal pinati kukutur main natu topi di tabian tu dia mengalahkan anak guru nami yang kusi pada botak para solia baik kamu mah godang nak barang kusi murah Relas.
dua anak dok baru nami naruh selok na daw ima berat nami banang aku kamu asa martinangi di bata tulus di pada rampunan nonan tulus masa luhur dia ka sinakapan nirohamu tubulan nayo so ngarok na dito madohon nami melutung pesong ni tarpatupan nami ipuguni alaman di dikyon asa bagon na mga altomen na nadagatan na derobian sungoni mahami siya nakal damang dainak among munal huna napasahaton manamay debihamu basa itu katama na manangihon asal benis na badua maparlingguan ni si Borok asal luhur na mahamuna dia kanak guru nami dapat tua luhur na manahamuna imana boy rumah kami Tuhan tama na masuk-masuk kamu selalu utiwa hati adong neng pas atau mo sahoti tung holan sungoni pin aku patu pahami dia mu anak nupur nami naros ya nuban masa taima tetap itu Mula tema dito hata suang sunguni dihamu na dua-dua nami isude na tangyang muna sayang giat ma sude jalo hami marhideon hami na ula at nadenggan paso-paso na pinasa ni Tuhan tu hami tiari na ingro mau lihat gabi masalah oras asa tidiri mana sikopa gulang-gulang paraona tung songoni pe pertemuan tadi tikyo di hamak anak guru nami naros yanuban basa itu hatta ma nama mas masuk kita salut na putih mah pantai nami jadi ya ada raso di pasar nasida tu situ dia dohon asa tadi alane pasar tay mah tu nasida adong kopera atu kan ite udah lumayan tadi karena tor sekolah tu berita Bukan nami mau lihat di pasar nami jadi kembali mau se tu barisan posisi semula atau dokan kembali tu barisan asa tabau ujung tortorta alai ada orang tahu ujung tortorta asa sona somal ay walau di hudulan non asa dong si paula busalo aja jadi di kita panitia asa maju mai tatu jola tabu manobar ya asa wa tahu buat tu sol bawa kemari Soya sana? Iya, soya sana. Orang soya do Fanta. Orang na soya Fanta. Oh Fanta Fanta. Fanta satu Fanta Oke. Nggak. ya oke sudah siap ready udah oke jadi di son jamu abang nami manang doa tunggu nami naruh siap 10 bintang takas itu taruh kita di lasni roha jalan aku pulang panjang lebar bin horor nami son siap kami nampak kasunto nulunta ya para mutaryon siap kami panitia adong di batu kami lelang so paulah ko sa loja siap juru lelang mon ala dari kita untuk kita do ale poster aku walau udah kurang dongan sekian karena membatasi lasni roha muna next pasato muna alay nagpeso ni molo dak kuba non nominal na otomatis samu pe bingung biar roha muna non sutung pator rumah nang napati buhudo lan mangasik alay na pasti siya juro lelang mon gudang na basa tayo malelang namyo tu na poso na inggulan si regar buru do perena narong di Pulau Bintang sa kes cashback do sa kes Fanta alay nang pakai es gudang na 1 juta rupiah ima siya kami yang buah bang kami mula tema di dokro namin tuhamu abara nami hasuton jadi ala torok sobiga dobi kami na karedosian parbintan gabe bang gabe mangilik kami tuhamu na abara nami na tarpatu bahami jen na poso nenggolan seregar parbintan itu 200 mah nauli jalan anengkan abang nami alana ulun ta doon rak makalujahon dohita nang siyan na budari pe ngarap makasuntok kita rak malas ni roha jala hujaku kawi mai di bagas malas ni roha tangkian tujuh luanon taruli ta diak kapasu-pasu mula tungarong pihak kaulau diak kan na mangihut gue mahita tetap masih untangan masih undangan asa rak mangulaw kita di salhuna asar toho
sada duhita siang peparan yang putar. Jadi di sompe abang nami asal baju Muhammad Tujolo soal si calon lelang. Kamu na boso para tamu. Akan tu baba tu eh. Kamu tu antara orang bulan on. Enggak boleh dulu nasi daru bani pagdana daw sa pintan. Ya. Wala na nila lahat baba tu otra. Abang pandai nami. Abi. Ala nong tadi nulas ni Rohana biasa pasal tami siluan nami o tudungan nami. Bay daw magodang no bartusik. Maula de pati namin nung ngasikaw di damang panggiruan namin. Asa jupang matutuson na nidong ni si tua. Asa binangan ni si Oping may nabinong tatarabunga. Tusangkar may naporik, tulubang kami na tua. Oras na muna tua na yung pardalan-dalan, mangomo partiga-tiga. Asa janjuran niya may natulalan ni si Marlas. Ada na uli na sura sega, na uli na sura mo ba. Asa martatamay na barikin marurak majabi-jabi. Oras to di madingin to pohon niyo puta si bula jadi. Siguro magulang may nakarada ng songon tuluson di pura-pura. Suang songon ni muna tua namin. Silent gang sa urma tua. Asa pati bulong si alamin na pati ni bulong upo. Magorasi masa alan do po mangaramoti ma puta di bata. Asa di solo may nasasa di butian. Nunga di pasat kami siluan namin sesan may tupang gawian. Si Titi may nasigok pa golang-golang pangarahuna. O di so sa dia pinatarpatu kami siya na po sa Pulau Bintan. Sa golang mapinasuna tu pato karbata. Di hau gala-gala may nasisalo mo martabian. Dungi majakit mga luluy si Dakius. Anang tu dia biang mga laka tarlo mo pato karbata. Dapat pangomoan, dapat pasaulian. Tiramo di Tuhan Yesus. Tinahumual tiyo, pinain tuhurun panahatan. Baik damang masih tiyo-tiyo, las padomu ma tuha sahatan.